Nehemia I te pene ono. Te rawe a te mau enemi e whaatai a ia rātou. I te aera tana parata e o topia, e te tata ara piara o tetema, e te teipā enemi atu ara, e wapatuhia e au te patura, e aita e wahi parari I toi. Aita rā I whaatiahia e au te mau opani I te tomor ara I reira. Ua tono meira tāna paratara wau te mai te veai au, nā o meira. E haere maina oe I te ho e te mau oereri I te wahi atea I onora, e reira tātou e whareri ai. Te man au hamani inora rawa I au. Ua tono atura vau I te vea ia raua, nā o atura. E ohi parahi tā ue rawe nei, e ita e ti e ia uia haere I rarona. E ha e ti a ia uia whaaru e te ohipa a haere tuai I ona ia o tohu. E a maha e rawe ai te tonor amai ia unei, e wanari raho e tā upraur atu ia raua. Ua tono maira tāna paratai tāna tāwini ia o te pā ia o te tonor amai, mā te reta I tatarahi ai te rima. Te ie te prau I papahia I roto I tau aritara. Ua prau hairehi ai te mau whenua atu anei, e o te mā te tei ite, e orure hau tō oe e tō te mau ati iuta. I patu ai oe te nana patu, ia riro oe e ar ino rātou mai te prauhia nei I te iau I tau mau prau nei. E ua whaatahia e oe te whea pero whetaia prau haereia oe I Yeru Tarema. E ana ora e ar I te iuta nei. E te ie nei e riro taua prau nei te prauhia I o te ar ira. E te nana, e haere maina, e whaauna tātou I te prau. Ua tono atura vau I te e iana na o atura. Aoreroa ia e prau I tā oe e prau maina, nā tō oe ho a au te nā I imi. E prau ha a mata utau tā rato atu oe matou nā o aera. E paru tō rato rima. E ore e oti tā rato ohipa. E te ienei e te atua e. Wha eta mai oe I o upu e rino. Ua haere I hora vau I te whare o te maia a te raia, a mehe tāpe era, o te opanihi ai rotora. E wana o maira oia. Mai haere tāua I rotoro I te whare o te atuara I roto I te nau, a opani ai te mau upu tau te hiero. Te haere maira ho I rato e taparahi a oe. E I te ieni I aru I rato e ti mai ai e taparahi a oe. Ua prau atura vau e ti a nei at ata mai a unei a horo. O vai at ata mai a unei horo I roto I te hiero I aura. E ore au e tai. E inaha I te aera vau e ere o ia te whauhia mai e te atua. Ua tarahuhia rā o ia e topia rā wau tāna parata. I nārira mai ai o iara. I tarahuhia rā o ia ia mata uvau. E ia nārira vau e ia harahia. Ia noa ata rātou parira a mai iau. E ia wha inohia vau e rātou. E haamana o mai oe e tā uatua, ia tōpia raua o tāna parata I tā raua nei mau prau. E te perowheta wahine atua, ia noa tia. E te mau perowheta atua I hin aro e te haamata utau mai iau. E tā erei te tā au māpai o te maramaraia e rura, o ti roa e rataua patura, e pai ahuru e piti te ahapau te mhanei o ti ai. E I te aera te mau enemi atua, e iahi o mai ho I te mau etene I atinua e. Ua pioi ho rato rato matai raro I te taia. Te itera ho I rato e, mea turuhia mai taua ohipa nei e to matoa tua I o ti ai. E rawerahi ho I ta te wheiararahi I uta reta, I hapono I a topia I taua ano taura. E rawerahi ho I ta topia I tai mai a rato. E rawerahi ho I to iuta I tapu atu iana, no te mea I huno a oia no te tania a ara.
e tāna rata mai tio Yohanana. Te otora iai te tamahina meturama a Peritiara. Ua wha i te mai hui rato ia ui tāna prau mai tai, e tā ura prau, ua hopo i rato i ana. E ua hapono mai a topi ai te rita, e ha mata ut au mai, ia. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.